Churachanpur Dphailen kache ding ai lockdown na ko na hoin kai thei tapuvin tua atha ata hoin kai ding hung hi pha do wa he kai khom masat na pen hoin kot hon masat na pen a he ke to kiman ding chu an gelo hin talonin Mary Yphei zong hung ding hin Amazon kan vet sa ding hi kakipain tu hi Sunday ni jingka hin sun kai khom khat chule nila kai khom khat kai khom nia kimang ding ka hin ya ko na he ka umna litana ko na he Churachanpur la en kadal ding he jingan nin zui ke tawin Wana mai champat patien kitup kena na bolun na ha josen hallelujah amen kaki pa ipakai hale ba choi dia lom thangba dia lom choya dia lom ka ho layu ka pathenu nang bo nei nang pathena ka nei kha ji kaki pa un na min lo pi ta ka thangba u dei amen banu nang na bol lo ki sum aban le sei to ha nang hi sana musang ang taila kaya in khozong he akithopia tame kaum nahi Churachanpur IP dalai DTS hello area me Sarbung DTS kanau Bible sim na muna hiye kakipe keima zulmin go khung sai ka hi in chulai ka namun hi DTS ke Sarbung Churachanpur mun hi in keima hi 2019 na Bible sima highlight DTS kanizut hi in tu hin pathen lung set zalin Bachelor of Theology chu simlai ka hi in kakipan na ta khat chu hilai Bible college akalut na ai sponsor sumla pai ai ki thupi ka upa thangcha hi in cookie artist hi in aman sumla pai veisin za nei han lang dammo na zat chom chom nei yong le tu ni chen ke sumla pai awat lo hela aman ai ki thupi lam chum chom ma yong ai til kho apang jin ama chong ki pa thu ka se in tuin ka pha hen ama zala pathen ka thangwa na hi koi manom lo ham đâu là Mungse kia litana pada mungkin pan kahin Dphailen kalun hin pungko makai cho baltan pung soma ki pan pai ki di kahibin hawina
ya he kanuin tauna mangin vai nun na kakilim formovin tua he en kaneu le hoin lam chun pai ding kai vin meri vai pe la sa de hin be samovin nia có còn đến nên na đi mình filter này lo filter tui đây rồi 이거
punggit valjep chakada Dphailen na padang ke pan kahin ka na he pung so minute nga hon kanunge ka ki pai hi chan ni zuijin